ke saya me ko ke sia tau channel pa ke subscribe me ke tau channel ko ni ko fam ke hoko pe heni tala no nai Naunau pe toi ha e ngau mai e ko si su kraisi ya tau ngo Konga rak mo ko ngau ko ngano tolu en ye ngo Konga rak mo ko ngau na na fa mahino ai ko Ngaahi pure anga ko na mamata ge Daniela hene visione pure anga fa ko na mamata ge Nebkanesa ene misi fu I misi ko branga Babilone ko me bene famatala Daniela ko Nebkanesa ulukoula e fata siliva ko branga Persia na hanga o ikuna Babilone pa na vete ange masiu te mea ta ni matolu hiva kama hoko e branga karisi aiksani te ko lai na no beia pekia e tu iko ia be vahe kau senyare fa no buranga pa hokuma buranga loma ko buranga no fa e pe lotonga pure loma buranga no fa ai ko va e fu I misi na ta mai hamaka e me itani ta ka wani ma one ta e fu I misi one holoki pe tupo maka ko ia ko buranga ta ngata e kai te lava furihi mana rau pe he ko buranga ia e ko si su kraisi ene ha ere mai ko pranga lomana pe kia si su Pontius Pilate pe mamata Daniela va fitu ve stato lu ke to taha ko fanau da matangata ku ha ere atu ke ao o talu mei mua o fanofo ia ke pure ke universi ana tau pe he ko me ena e frofla ke si su no whakamau ai he taura e kilahi e ke kepe ko misa ia e na ne frofla pe he io pe te mo mamata ki he na utama tangata une ha ere atu afio me to mata u fungani ma o lunga pe te ne ha ere me ai I he ao ana tau pe he ko me ia na mamata ki ai ha isleri he hifo lau maare ma ni ha pentekosi na malanga pita pe he ko sisu ko na na kaluse fai o fato e tu ia e eiki pe hono ha ke ki ia ke to mata ue o tua ku ne ringi mai me lau mare ma oni ko me na ta no ge profita ko shoeri e hok e Kuonga Fakamui ka kono fakahan e o tua ke ilo e mamani ka to o Christ na kaluse fai o hoko ia ko e eiki mo kalaisi fakato wosi ana be he o afio ai a ene afio a Jesus Christ ko pure fu universi me to mata o tamai tenda toki to ha ere me ai ko me ko ta no ki ai ko ta no ki aho e toki to ha ere me ai ko Konga ko ndau no fai ko Kuonga Fakamui ana tau be he ko Kuonga ni o ringi mai lau mari ma oni ki si ke tau whakamooni ki he ko Jesus Christ ke tau whakamooni o fai ko famoni me folo ai otua me pango a hon hanga Ngaahi sia fai kai folo ai otua na tari na tole Ngaahi ulnganga ta fato itapu kau e pe faso toma kau e pe no fai fe kau e kai fe fine Ngaahi ulnganga ta fato itapu ia hanga e otua o ta mai de tau to ko hiki me sia si tau tole ko Christiani ton ke tau ke tu ia folo ko ia ko folo ko fai ke tau famoni ke e ko si su kraisi yo no lau mare ma ni ko Kuonga Fakamui en Kuonga ia e ko si su kraisi na tau be programa no wa va he ua be historia lau he pelu vai roki be roki mo wa e fa Konga moanga ke fa he o tuaia e Kuonga moa ka palofita na ne ha ke ka palofita ne folo ke te nau dol na ne ha ko misi ke si Joseph na ne ha I a kautala I tatala a moa ke Moses na ne tohinima I horisi ke perisasa na ne whakarea e asi ke pelami na whakakongkonga pe anga keke ka I whakaosi ono aho ai ko Kuonga tau nofo ai fora mai e ki ke tek tau tolo I hono alo ko Jesus Christ ai ni ko whakamooni ke ai ko toi tapui o mai no bile de tau tol kai na ko Kuonga tau no fai talu ni me hok masi su ai ko ta wano wo wain ko Kuonga Fakamui o lau I ko lau ta ko na nga ke historia ko BC before Christ ai o lau fa holo mui mai ta u me mu ai Kuonga mu a ha o fa ma ke ta o kalaisi ala na alo si su kalaisi pe kamata le me lau ta hawa o mai ke ko ta weni
o tau eiko si su Christ ko te ke mo ui ba tau eiki tau no fa no alo pe kia pe te tu ta wafe ma woa e Kuonga tau eiki ko Kuonga Fakamui no mai le tau dol ko fekau o kutahabe ko fekau ke fatomala tau mo na tau vai ki ai mai le tau dol ko Kuonga ni lahe no fama mahi i ki tau dol fe ni kina ki tau dol tau tu e frofola e o tua ka koe tene kāta ki wau ke ngatanga ma di wai wha vesi wa ko tō taha ko ia tene mo ui. Ko Kuonga ni ke whanongonong ki maamani kātoa e ongong le reo e pure anga ke ai ha wha matala ke ka kai ko tō pē ka tō ki hoko ai ngatanga. Koe o mahu inga i Kuonga koe ni ke tau āsiri whai e tau ilo ke laka e Kuonga e koe taimien ke tau ārewa me mohe lau ia paula. He kua ofi e ni o tau whakamo ui. Eia, koe tau e ni wangea uafe, waua a e ofi o tau whakamo ui. Pe tau hui hui ngā e po uri, koe taimien ke hui hui ngā e po uri, ka tau ai e mahafu e māma, tau ai e laka e aho, o anga mao po ue ke i whai ake, whaakato anga kai, mai whaakona, ko sio mau be, ngai katoa ko tō pe kau tō ngā heni ngai katoa ngā māri po ke birthday. Ko ne hupe wai ne au ko nā e kau whaifekau ia no me kau malanga. Ngari wāre au wito wito ko whaifekau pau mō kau e ko nā horoko ia. O te mō kau e tala noa e ho mō ko nā. Wa ume peka te au na tala noa i. He koe ke manatu e kakai e ko nā e kakai ke heko. No mātu e na to e inu inu e whaifekau e Siriana me whaifekau uniting. Me hau te mō ai e pehe tokua koe tutu ni kehe ia. Mo ai pehe tau mea. O te moala ka malo i e koe ke toko ni e ke tau kakai. Kātoa ngā kai me whaakona ai whaife au waki. Pau whaarieri a whetu usi me me heka. Koe taimen ke tau ai a kraisi su koe e ki. Pe oana tau toko naki ke kakano ke kanoni e ne Ngaahi. Hori. Tau mawinga bile ke tau ri ake tau loto lahi. Tau loto lahi ke tuk he wholofola e o tua. Mandoi ku hanga mau be ngai tuk whakaholo whakasiasia, tā palasia, pe lo me kina ki tau tō. Ngai kua ku tuk koe he malanga e wigai whakata e toi tapu ke whaifekau e kau kai whewhine. Kulau ngā e au e ke whatahaanga e siasi. Musia ke meo tau wau ke. Kulau ngā i. A ki tau tōru koe ni tau tuk he wholofola. Ki ngai whatahaanga e siasi. Koe huke tau tuk he wholofola. Kau te mūre aka mūre trahe. He koe mea i ulahi no whakakoloa. He toa mo ke tau tolu ai ki taki, koe hui ke tau whai ke osi whina ngalo e o tua o tau rawai. Ai tau whai koe, tau mai he peru, tō e pēa ki momo i taimi. Sio, koe tau e wafe wawai koe ni koe ki momo i taimi, o tau mai u kehe ai lau taimi a i tāniti me te tau tolu. Koe lau taimi a i tāniti, koe tau e a whe, koe aho pē i a taha. Me me koe aho pē ni e ua, e lau taimi a i tāniti. Tō e pēa ki momo i taimi a hau a tūnuku mai, io, koe hua whaio e ko si sukaraisi mga ake he pelu vai hangu fuko tuunuku mai. Tuunuku mai, o te o si sio kita ke fukonga ao, tuunuku mai ko e fukonga ao, ufka uri mai langi ke tō mai. Ko tuunuku mai, o stanpeke ke lava sio, o ku ofi au pito mai haere e ko si sukaraisi, ko Kuonga Fakamui en, ko os haere mai. Ka koe ne awhio koe me tō matau e tamai, mahino tuunuku mai. Iyo, hei kai tene whakatotoka. A koe tangata maa o nioni a ku tene mo ui i he tui. Sio koe Kuonga en, tau mo ui i he tui, koe koe tau Ngaahi ngāwe, ka koe tui koe tau mo ui ai a karaisi, o ngāwe i a te tau tolu, ke ne hanga whaka mo ui e wholofola he tau mo ui. Sio koe tui koe ngāwe te tau tolu, tene whakafoki e tau tolu ke wholofola e atua. He koe tui koe whakatupu e wholofola he te tau tolu. Kono hinga ni hanga tene hanga whakafoki tau tolu, ke wholofola he atua. Koe ko ke taua koe kai koe haa holomui u tō ki mara, ka koe haa tui ai pē ke mau mai hota lau maari. Koe Kuonga Fakamui, koe Kuonga eo ki taua ke ta tui ai pē, ke mau mai hota lau maari. Te ngata heka o tu whakahoko atu lewa e poklama hoko, pe hoko whakaku mai ai aho.